Hello everyone, welcome back to my channel again. Kaduk kawita misen lang pusini lening chat hello. Nilista mi misen lang. Lalo pinia video nang litum hanang ke wan pi bangke. Nutheng pi wan kok sinang wan pilo. La sinili asap sumai ra video long stami nang litum kaduk kawitum han stami nang share pon iglo. La si nang litum jong si kelang penang ning dok plute. Comment section long than paching cha chok. La pen order jining hang plute. Order stami long ji. La si totang te a video ke cheng pen ke jut an kelang nang pa jutun thornon. Totang te a video lepang cheng polo nang litum ta nang langon bomon nang paklang pon bompo. Awan kok ke la hen lo jo family tum nang litum jong si kelang penang ning dok plute comment section long than pachini ta chok. Ala jo white do, blue do, red do, pink do. Kem ke thak awan kok ang silo family tum. Koson lo lang misen malang no ma comment section long than pachini thade family tum. Labang ke blue color lo jo amang long bang ke white do red do jo nutheng pi wan kok lo lang misen ma comment section long than pachin thade labang ke red color lo amang long bang ke blue do black do jo lang misen ma la ker bang ke hedi awan kok abu ta belik chet lo jo abu bang hedi ding soi sa yan lo la non no me che ya polo lo ke la bang ke pink color lo jo amang long bang ke blue do white do yellow do jo lang misen ma la bang ke white color lo jo amang long bang ke blue do red do yellow do lata jo lang misen di la bang ke cream color lo amang long bang ke blue do black do green do jo. That's all for today's video, and I hope you all like watching this video. And if you are new to my channel, please do not forget to like, comment, share and subscribe. So take care everyone. Kardom.